5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year!
So it's New Year's Day. I have to do a voiceover. Okay, something went wrong sa mic sa cellphone. Di kayo madungog. So this is the first day of January 2020. Sleeping sa tent, very cold weather, nice kayo, and refreshing kang feeling. So, tupad na ako akong anak, si Abby, and of course, our little puppy na si Siklex, na po diri sa sulod. Tambok na kay ko, I need to work out na good. So fat. Good morning. Happy New Year, everyone. Walay kilay, pasensya na. Okay, so now I'm preparing to go out. So, medyo gubot pa kaya akong buhok, walay kilay. And it's really cold, even if medyo init night. I think it's already hapit na 7 na nga time. So I have to wear my jacket. Okay, tugnaw gid kayo. Okay? So I'll be wearing my jacket. Eh, grabe ka tugnaw. Namagod sa bukid. So very, very tugnaw gid. Okay, so I'm ready to go out. Let's go out now. Ready na ako. So na ako sa tent. See? Init na sa gawas. Okay? So, magawas na ta. So, gato na to ang bagong tuig, ang bagong adlaw sa January 1, 2020. Sorry sa kang green colored toenails. Okay? Dang, dang, dang. Ready? Let's unzip. Okay. Happy New Year! It's a sunshiny day. Klaro kayo ang Negros sa atma. Kapres po sa hangin, kabugnaw. Cool, fine, sunny weather. Nice. Okay. Saan nangatulog pa sila sa pikas tent? Ang mga kaning. Nabulabog in town sila gabi. Tanaw na 3 pikas tent eh. Let's go to the other tent. Sado na to kaya natugpa si Aubrey. Niliyaw na to sa pikas tent. Hi, isa mo na akong bunso. Bata na di ay. Okay. So let's go to the other tent. Bata na si Friend Shailen. First camping ni mo, medyo kapila camping ever since Akong husband natulog. Almost 4 a.m. na sila akong mag-video kay gabi eh. Nakalahutay good ang generator until 4 a.m. So, kung istoryan akong anakan eh, na, I think I'm telling her na it's a great morning. Kasi ni-greet niya sa Facebook. I was asking her. And she said, daghan daw. Okay? So, she's reading her messages ani nga time. Pasensya na rin kayo mo kung mahina dyan kayo ang audio ani. Okay? Okay, so busy kaya akong anak. Nag-text ng mga friends na greet. So, kawasta sa tent. Okay. So, sa may naadiri. morning. Hindi kayong palibot. Nagmutan na akong pag-umangkon. Hi, neighbor. Siya si Ipoy. Hello. Hi, Ipoy. Ako na pag-umangkon. Si Siklex. Nasa sa pikas nga tent. Neighbors me. Hi. Musta yung pagkatulog, Ipoy? Dali, diri lingi. Diri, Ipoy. Ayaw, di ano namin mo. Nagisip ko. Ayaw, kay saan naman? Morning, Ipoy.
Ipoy, say good morning. Hi sa vlog. Hi. Welcome to the vlog. Kasi pakansi mo vlog, Ipoy. Ipoy's vlog. Happy New Year, Ipoy. Say Happy New Year. Happy New Year. Ikaw, say Happy New Year. New Year. New Year. Okay, that's it. So thank you for watching my new vlog for January 1st, 2020. I'll show you some of the pictures that I have taken. It is among family camping. Thank you. Don't forget to subscribe. Toni Time Vlogs.